DVC ni nan kut kanin tlai na June ni kullen li thong pang kart chimlai haka khwa an ni thumnak June ni kullen li COVID-19 zot nak ngai lau chat nak a minung somsui le pani check an se chu chung a minung par COVID-19 positive an si dia haka Christian Minister Fellowship HCMF Secretary Dr. Stephen Lian Hupling ni Facebook a alangter check mi minung somsui le pani chunga COVID-19 zot nak a chon mi na chu dor thar sangin minung pathum chin usi sangin minung pakhat chobuk sangin minung pakhat le pirota sangin minung pakhat andi lak minung parok ansi haka khwa ni thum chung khwami ni COVID-19 zot nak an ngai lau chat nak chu HCMF tlang tlak nak in to ase chu chung a minung thlairit ni COVID-19 zot nak ani chan chang COVID-19 zot nak a chon mi an kar chin langmang anun nak aliam mi zong an chang cha a HCMF ni COVID-19 irun ven nak cha a zul ding mi zong June ni kulani thuma athan HCMF ni athan mi na chu lakphak ti dor le aidin dor pau ni parcel long in zuarding thilpun dor le pumpak dor dang ni dor mai a hri zamding max ihu nulonga peruk dan in thil ichok ding le dor mai chaw a hengel chia ding her tuk mi lawa chun leng chu loading le ilian loading thil azwar mi ni in chunga lud lawin in leng in zording abu in kal shial ding le asikho chungin minung pani nak tam lawin ding tia anthan June ni kullenali thantlang kwa COVID-19 zot nak ngai lau check nak zonga minung somli check an se minung pasha COVID-19 positive an se thantlang kwa a COVID-19 zot nak a chon mi minung kullakhat an chang tia kan thei June ni kullenali tanjang peng COVID-19 check nak a minung zala somruk la paruk check an se COVID-19 zot nak a chon tharmi minung som thum la pathum an se minung pariat se in chwatar an se chang tia kan thei COVID-19 zot nak in nikhat a minung pasha an thi nak kalemiu ta han zonga COVID-19 zot nak a chon mi minung zaruk leng an se changi meithla di le in jun thla ni hin tianga COVID-19 zot nak in minung somret leng an thi chang tia zatlang bu bom chan tu nani an chim jun thla chunglonga minung som thum thluk anun nak aliam chang ni hin memaram dir hun donga se ina ithlop lawin in chungtanga oxygen he a thlop mi tampi an cha a athi mi chajin lak ko lo mi zong an tia kan thei kalemiu ta han chu COVID-19 ronga leng achuak mi an lo tlok ase dor zong an khar asana in kalemiu khuchung deuh achun June ni kulani li jing lai tianga upnak la tu ral kap dokal nak lam azo mi zong an them ve chun kalemiu tang fila chawza jon thon tu na nak imponga kumkulle kumli pa pakhachu June ni kullani thumzana rakap ni mai thalin anka June ni kullani li jing leya arwak chu mai thal ka nak ma tam ngai he tilo har kama anmu tia thong kan thei Mimarama COVID-19 anol thumnak chu ramri kam dewa ummi ramkul le ram chen dewa akar June ni kullani thum tianga COVID-19 zot nak a chon tharmi minung zaruk le som thum leng an sichang falam peng tonjang peng hakapeng thantlang peng le kalemiu a abipi in COVID-19 zot nak a chon mi an kar anun nak aliam mi zong an tam chang cha a India le Myanmar ramri chin ramkul falam peng ri khodar zong June ni kullani ruk in July ni ruk tiang lockdown to tim si tia kan thei chun shandam kul chakle la shu le khote cheu khat zonga COVID-19 zot nak a chot mi minung zani leng an phan ve chang tia BBC ni atial sakai ram then mung yua peng lezing khwa June ni kullani thum zinga rakap thongpang petu dalana si tia zum mi in pakhacho max nak a hup mi bu pakhat ni luhno in methalin an ka na kumkul kum thum nu pakhat athi tia khwami ni anchim hi tong phang thei la chang ka in lezing ko chunga rakap andut inkip an chak cha khwami thin phang ngain an lezing khwami cheu khazong kholenga an zami rakap ni khochung lakphak ti dor cheu khatle dor cheu khazong an sho tia RFA ni atial June ni kulani li Mandalay People Defence Force MPDF le rakap ka daw nak chu upadi he arwang in rammi runven nak anto mi asi tia NUG ni June ni kulani liya athan upadilon in
rammi chung a sual sang tukmi to sarnak atua tule lai anong mi ral kap kut in ikham nak dinga chun rammi ni an si kho chung in irun ven nak chu upati ni achau hlan mi si tia NUG ni chathan an chwa mi chunga an langtar jun nikulani ni ka daw nak a MPDF minung project an nun nak aliam i siamnam he minung project lai an si tia ral kap ni an than na in MPDF ni chun minung patni an nun nak aliami minung paruk an tlai na tia an than ve hi ka daw nak a bumhu chi pakhat le buchi pakhat an thi tia MPDF ni an than i chu kong bel te chu ral kap ni an than mi chunga an tel lo tia BBC ni atel uknak la tu ral kap lutlai me online chu Myanmaram ral kap lutlai atuan ri in Russia ram atlon fatin Russia President Putin ni atong ballo kumthong ni lukum thlei khat in me online ni Myanmaram ral kap lutlai atuan e uknak alak tianga voili nak tlom lo Russia ram akal na in President Putin ni atong ballo aliam chia jun nikula me online chu humhim nak lei meeting kading in Russia ram aphane Russia ram ni boydang andon ton ning na in andak don lo mi panthak polzong online chunga tampi mukho se uknak lak sinua avoi khatnak bek me online Russia ram atlon se President Putin ni me online atong lo na in aliam cha kumthong ni lakum hlero mai tha a rakto mi Asian le Russia ton na a President Putin chole President Putin tonna andak ngai e kumthong nil kumhlai kwa April tha a to mi taluk ram Beijing khwa lamsul lei kongkaw chai mai nak to lewa Myanmaram ro nak petu da Aung San Suu Kyi le President Putin zong tonna andak ngai bal tutan Russia ram atlon nak kongkaw asumi humhim nak kongkaw meetinga me online ni betoi achim nak man thak pozong online chung a langtar ngai asina in zai kong sada chim timi belte langtar aslo julio a Russia ram humhim nak le runven nak le minister ni ralei kongkaw he petlai in Myanmaram le Russia ram petlai nak kan fe tar chin lai kan chan chau tar lai tia achim uknak la tu ral kap chunga ramlian tampi ni dan tat nak an chap thlo ma leo le shamnam zor mi aphi cho ma lewa Russia ni mi online aton mi ram khat ani tlon kai mi phunglu chawza bantuk in an ton mi le shamnam kongkaw an chai mai mi chu nushin chaw vole chol chang tu na le ramlian tampi ni fak ngai in an mo chari an soisel hi bantuk on Russia ni ral kap ton nak angai buin yu an humhim nak ni Myanmaram zo upphung lam tluana akarlan kho than nak ding le thim nak a phung lut in te nak a humi ram shroi tu na tlai mi vel te tha ding in chathan an chwa mi chunga Russia le toluk zong ni min an thutwe chun aliam jar mars thla zonga President Putin shroi mi Russia chawza ni Myanmaram mi tamtuk an thi chang mi chunga fak pi in kan ngai achia e kan thina phang tia chathan zong an rak chwa chang tin BBC ni atel Ivial hin thong pang that mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai